Eskalini kulanga sekuseni ilanga linye lide limbi uhlangene ubumnyama kanye nokukhanya ukhala amanzi lana eduze neduze lilokhu linqamuka kanye nesithuku lisondeza nantu lolu usuku lapho khona ngishona phansi lana ngonole lami olude lunye lumbi ngidonsa la emzweni elangeni lendlela zami zonke lezi zimhlophe zihlobe nganantu lolu hlezo lumbi olalenhliziyo emnyama emingalesi sipeletu esalolunyezo lazonke ngendlela zami zobumhlophe zibuza ukuba abantu lana ngingabaphani namhla emagameni ngizokusho ukuba namhla uthando kuphela lana oliyokhipha izipho ngabantu Eskalini ngoba kulanga impela ungasekuseni thina sifanelwe ikho konke thina ebese sikade nabo siqalile sinjengabangani ngasemzweni uma siswelana ngokuhamba ngokukhaphuka kwezindlela zethu ngoba langa impela ngasesikalini kulanga impela ngasekuseni buka ilanga linye lide limbi kulokhu kuhlangana ubumnyama kanye la nokukhanya ukhala ngempela amanzi lokhu linqamuka kanye nesithuku lisondeza nantu lolu usuku ngempela ngishona phansi buka ngonwala lami olude lunye lumbi ngidonsa buke emzweni elangeni leli elezindlela zami zonke zobumnyama ngokuhlwa esihlobe nganantu lolu hlezo lumbi nyanga yami yokuzalwa lena ibuza ukuba abantu lana ngingabaphani buka ngokotini okambe nangenaliti ngizokusho ukuba lana ngizokhunga bonke abashana bami abakhona lana ngokotini ebese ngiqeda ngibamba inkunzi kubona bonke abathungi bezinqephu abangithungele zonke izinqazi zami zeminyaka ezingangilingananga lezo ebekade ziphuma eduze zilokhu zingikhipha buka zingikhomba emphantweni wamakhasi lapho khona ngishova amakhasi ngicela inombolo yami emajideni ngaphumi kulokhu kuphuma uhlaza lana olumkhipha Eskalini ekhaya lwangibeka ngalanga phela ngasemagameni ngoba Eskalini ngempela kulanga ngempela ngasekuseni kuhlangana ngempela konke lobu bumnyama kanye nokukhanya kwezindlela zami zonke buka zimhlophe sihloba ngananti lolu hlezo lumbi ngithi ukukhanya kanye nobumnyama ngiyazi yini ukuba namhla ngizolinganiswa buka ngabantu lana ngamagama engiwakhulumile uma engamanga amanye awo ayolinganiswa kanye nembuzo enginayo ukuba ngempela yini lana ngaphezulu kwalesi sitoko lafesa yini langa ngibukisiswa kwehlika namanzi phezulu kwekhanda lami abantu bezibuza ukuthi lana kungabe kungasemagameni noma kungakosonhlavukazi besihlamba zamagama engiwakhulumile oyongizwa kanjani ko lapha ya uma selokho engilinde ngemidlinzo yamagama esihlamba engiwakhulumile njengoba ngimi kanye nani la ngasesikalini ngifuna nazi ukuthi angisiyena mina omuntu ohambe ekala impilo ngokuma komunye umuntu ngingomuntu kodwa ohambe waqoda ukuthi ezindleleni zami nezakhe kuzinukela ukusha ngoba silana namhla Eskalini sizobuyisela buka lolu phapho lwalenyoni eyahluthile lumusa ongidiza ngokuthula emagameni ngoba kulanga phela ngasesikalini ilanga phela ngasekuseni ilanga linye lide limbi mhlangene ngempela bonke lobu bumnyama kanye